Once again, it's a very good morning, and a warm welcome in this day as we embark on this. Let's just start by prayer. Siqale ngomkhuleko bangcwele. Babelolungile sisondela kuwe Nkosi egameni leliphakeme leyise indvodzana namalo engcwele buthathu kodwa ube umunye uNkulunkulu wethu. Babe sisondela kuwe Nkosi ekuseni siyadibongela uNkulunkulu wethu kwekuthi singene kuleli veki lesithi kilo Christ is the King of the universe, not only for the Jews, not only for a certain tribe, but when he died and rose again, he became a universal king. Oh my God, to all languages, to all tribes, to all people, over all, my God, sickness that is said by whatsoever department, but Lord God Almighty, Christ Jesus is the greatest physician. My God, we come to you. Sita kuwe Nkosi, siyawethemba uNkulunkulu wethu, sikwethemba kulabaseluhambeni Nkosi, ngoba uke waba uNkulunkulu lohambo, wahamba Nkosi ethi kwemhlabathi, wahamba ethi kwemanti, wahamba ngetinto leti hamba emantini, waba uNkulunkulu lokwathi ukuhamba ngisho nasemoyeni. Babe wethu lona amandla onke na uya ekhaya ezulwini wahamba ngemoya. Babe wethu ngikuphi la khona Nkosi singakhanza ungafithi khona, ngoba tonke tindzawo you fit as our Lord and Savior, because you are not only just the King, but you are also a priest and a prophet. My God and my Father, you occupy all those offices. My God and my Father, this morning as we gather before you, siyathandaza my God and my Father ukuthi bonke abantu bakho laba setimena setindzaweni tonke ingathi Nkosi bangakwati wena qala, bangafisa uNkulunkulu wethu lona amandla onke kwembulelwa ngawe, kuze ukuthi Nkosi jestimo labahlangabetana nato tingabi Nkosi leti bengamela leti bengamako, kodwa kunaloko Nkosi beme Nkosi bathi zika bengame tonke timo lababhekana nato Nkosi ephileni. Luthi unemandla kungokwakho yeJehova manje naphakade sisaqhubeka Nkosi nenkonzo yakho yasekuseni. Live lakho Nkosi etawufundwa la alisithole Nkosi, lisivuselele libuye lisakhe lisifake Nkosi endzaweni lefanelekile, liduyiswe libathathu lakho ligama Kristu manje naphakade. Amen. Sihlangane ndzawonye njengemzeni waNkulunkulu sisemkwaba betomthumisa netombonga nekuya kuvala iflakhe lengcwele nekuletha kwethu tidzingo temhlaba necela kuthelelwa kwetono tethu nekufuna umsa wakhe ukuthi ngemvodzana yakhe Jesu Kristu sidinikele kuba simsebentele. Leli lilanga lelentiwe nguSimakathe ukuthi sijabule sithokote kulo, asimkhonde simthumise Nkosi, ivula imilomo yethu ukuthi silithumise silibonge ligama lakho, akuthunyiswe uyise nendodzana namoya engcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo ukuthi ebelini nanini. Amen. Kulo mzuzwana abangcwele sitawuthi sithathe isikhathi sokuba sihlole kuze sitawuvuma emaphutha ethu. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyadithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe, uliqala lethu. Sonile ngekuqabanga, nangekukhuluma, nangekwenda, nangekungakwendi lebekufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu iNkosi yethu, siyithathelele konke lesekwencile, usende sikukhonde ekhamba lokusha, ude ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukela sithelele tono tethu sigcine ekulungeni lokunini nanini ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Sitawuqala ke bazalwane ngemahubo Psalms for this morning, at Psalm 129, 130 and 131. In short, we are going to read 3 Psalms, from Psalm 129 to Psalm 139.
bangihlupha kwasebusheni bami akasho njalo Israyeli athi bangihlupha kwasebusheni bami kodwa abazange bangehlule balimi bebalima emhlane wami bembe lemikhulu imisele kodwa simakathe ulungile uthi jubile tindilimo talababi laba bangibophe ngato sengathi bonke labatonda iSiyoni banganqandwa bahlazekile sengathi bangafanana netshani lobumila etikwendlu bubune busengakhuli kude nalobu vunako abubuthi nome lobuthwala netithungo nalabendlulako abayikusho ngishone ukuthi sengathi simakathe anganibusisa sinibusisa ngeligama laSimakathe nangisekujuleni kwetinhlupheko ngikhala kuwe Simakathe vani kukhala kwami Simakathe ngive nangicela lusito kuwe ube wena Simakathe bewusibalela tono tethu ngubani labengaphunyula angalahlwa kodwa wena uyathethelela kude sitawuhlala ngekwesaba lusito lwaSimakathe ngilubheke ngalabovu umphefumulo wami uyakumlinzela ngiyalethemba livi lakhe umphefumulo wami ubheke Simakathe ngemehlo labovu ngimlinzele kwengabalinzi nabalinzele ukutsabuka kwekosi yebo kwendlula abalinzi nabalinzele ukutsabuka kwekosi Israel yethemba kuSimakathe ngobe umusa ukuSimakathe nekukhululwa sibili kukuye nguye lotawuhlenga baka-Israyeli abephule etonweni tabo Simakathe inhlitiyo yami ayitigabatisi nemehlo ami akaphakanyiswa umqapho angitilibatisi ngetintfo letibonakala titinkhulu kimi nome letisimangaliso kakhulu kimi umphefumulo wami wenelisekile kuwe njengemntwana lolunyulwe kunina unjalo umphefumulo wami kimi Israel themba kuSimakathe kusukela manje kude kube phakathe akuthunyiswe uyise nendvodzana namoya engcwele njengoba kunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude benini amen. The first scripture reading is from the Old Testament, written in the book of Joel chapter 3. We are reading from verse 9 to 21. Joel chapter 3 from verse 9 to 21. Memetelani naku etiveni, tidlungiseleleni impi, vusani emabutho, emasotsha akasonzele atewuhlasela, fulani emakhuba enu abe tingemba, netikelo tekutsena tihlahla nitende tibe tikhali, ngisho nalokutsakatsaka akatsi nginemandla, sheshisani nite nonke ninetive tindzawo tonke nihlangane lapho. Awu Simakathe yehlisa emabutho akho, tive ativuswe tehlele esigodini saka Jehoshaphat, ngobe ngulapho ngitawuhlala khona, ngitekwehlulela khona tonke tive leti kuleyo ndzawo. Faka lisikela usike, ngobe sekufanele kuvunwe. Woda ugxobagxobe emagelebisi,
ngoba litshe lekuhlutela seligcwele nemiphanza seyigcwele iyaphuphuma bunjalo nebubi bebantu bunjalo nebubi babo tiqumbi ngetiqumbi esigodzini sekwehlulela ngoba lilanga lesimakadze selisondzela esigodzini sekwehlulela lilanga nenyanga kutawuba mnyama netinkanyeti tingebe tisakhanya simakadze utawubhodla asesiyoni abhavumule eJerusalema umhlaba nesibhakabhaka uthuthumele kodwa simakadze utawuba siphephelo esiveni sakhe abe inqaba yesive saka Israyeli ngiyawube seniyati ke kutsi mina simakadze uNkulunkulu wenu ngihlala eSiyoni indzaba yami lengcwele iJerusalema iyawuba ngcwele kude betive labayawuphinze bayihlasele ngalelo langa tindzaba tiyawuthonsa liwayini lelisha kuthi emagquma agelede lubisi tihosha takaJuda tigijime emanti umthombo uyawugeleda uphume endlini yasimakadze unisele esigodzi semigamba kodwa iGibhithe iyawuphundleka ibe lihlane iEdom ibe lihlane lelingenalutho ngenxa yebudlova lobentiwe esiveni sakaJuda eveni labachitha kulo ingadi lengenaqala live lakaJuda liyawuhlala lakhelwe bantu phakathe naphakathe kanjalo neJerusalema iyawuhlala inebantu titukulwane ngetitukulwane liqala labo lengadi lengisengakali thethelele ngiyawulithethelela simakadze uhlala eSiyoni siphela lapha sifundo sekuqala sifundo sesibili is from the New Testament written in the letter of 1 Peter chapter 1 and we are reading from verse 1 to 12. 1 Peter chapter 1 we are reading from verse 1 to 12. Lencwadi iphuma Petro umpostoli waJesu Kristu iya kulabakhethiwe lababakhoseli labasakatekele ePontius naseGalatia naseKappadocia naseAsiya nasebhithiniya ngekwatinqanti kwakhe uNkulunkulu uyise wanikhetha ngekuningcwelisa ngamoya longcwele kuze nilalele Jesu Kristu nihlantwe ngengadi yakhe shangathi umusa nekuthula kunganziswa kakhulu kimi akabongwe uNkulunkulu longiyise wenkosi yethu Jesu Kristu lo wasidala kabusha ngemusa wakhe lomkhulu uze sibe nelithemba leliphilako ngekuvuswa kwaJesu Kristu ulabafile ngalo lelithemba sinelifa lelingapheli lelingenasiqa nalelingaphuphi lenilondolotelwe lona ezulwini uNkulunkulu uyawunigcina ngemandla akhe njengoba nimethemba kube kusindiswa lokutawukwembulwa ngesikhathi sekugcina ngaloko ke niyajabula nome kwanyalo
nisadzatshukiswa tilingo leti tinhlobonhlobo. Injongo yaletilingo ukuthi ukukholwa kwenu kuvivinywe kuze kubonakale bungiko babo. Ngisho neligolide leliphupako ihlolisiswa ngemlilo bunjalo noma bungiyo bayo. Kanjalo ke nekukholwa kwenu lokuligugu kuneligolide kufanele ukuthi kuvivinywe bungiko babo. Khona ke niyawuthola kubongwa nebukhosi neluthumo ekwembulweni kwaJesu Kristu. Niyamthanda noma ningazange senimbone, niyakholwa kuye noma ningakamboni. Futhi sithokoza ngenjabulo lengenawuchazwa ngemazwi emlomo, ngobe nemukela kusindiswa kwemiphefumulo yenu lokungumphumela wekukholwa kwenu. Ngiyo lensindiso lababeyifuna abaprofeti baphenyisisa ngayo, babeprofeta ngemusa lebenitawuphiwa wona. Moya waKristu abesavele asebenta kubo, abakhombisa tinhlupheko lebetitakwehlela Kristu. Waphindze wabakhombisa nebukhosi lobutawulandzela leto tinhlupheko. Babehlolisisa kutsi kuyakwenteka nini loko nekuthi kuyakwenteka kanjani. Bona bembulelwa ukuthi tiprofeto tabo tatingakaqondzani nabo, tatiqondzene nani. Njengobe babekhuluma ngaloko nani lesenikuve ngalabo labanishumayela livangeli ngamoya longcwele lophuma ezulwini. Ngisho netingelosi tiyafisa ukubona letintfo. Let us pray. Nkosi Nkulunkulu, lakho lelivi linematubane lanesivinini lesisetulu. Lakho lelivi noma laprofetwa katenteni, kodwa Nkosi lalimele sikhathi lebe siyawugcwaliseka ngato tonke letintfo. Babe siyabonga kulo mzuzu kwethu Nkosi, thine usende Nkosi sababufakazi nebaprofeti nebapostoli labengqile phambi kwethu, wabenta bofakazi bekuthi lokho lokwaprofethwayo sekwentekile. Nkosi Nkulunkulu, siyabonga kwekuthi we are in this last event, we are in this last season of Christ being revealed as the King of the universe. In him, the three offices being fulfilled, that he is the priest, the prophet, and the king. Therefore, oh God, those were just prophecies that the Messiah will come, and these three offices will be found in him. My God and my Father, siyabonga Nkosi kwekuthi ukithi singemakhosi, singebaprofeti, singebapriest beluhlanga lolukhethiwe. Sibusiseke Nkosi, phinde ubusise Nkosi bantu bakho, busise Nkosi libandla lakho emhlabeni wonke jikelele ngegama likaJesu. Busise abaholi betenkolo, ubusise Nkulunkulu wethu lona amandla wonke nebantu bakho Nkosi ngekwehlukana kwetidzingo tabo. Sithi Nkosi masingena kule nkonzo sabheka iagenda,
sathi sihlangene ndzawonye njengemzelo kaNkulunkulu sisemva babe number 1 domdumisa utombonga utawuvala ivi lakhe lelingcwele silemukele sibese siyalenda babe nekuletha kuwe tindzimo temhlaba neqela tsithelelwa kwetonotethu nekufuna umsa wakho nasi kulendzawo Nkosi we have an agenda my God and my Father the agenda that will never go wrong when we walk with the Lord babe sibusiselele Nkosi bantwana bakho singalibali Nkosi ngilabo Nkosi labamaka ema-scripts ebantwana ema-exams labanye basabhala labanye sebaqedile siyathandaza babe kwekuthi bonke Nkosi abakwente kwangathi bayayibona inkosi leyithumelela babantwana yababeka kuletotikolo okanye labo bafundi siyathandaza Nkosi bebethe buhwiqiqi kodwa Nkosi kwenteke accordingly. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you Bankwele. At this time ngiyaqela sijike makethe sidabuye sihlangane. Thank you for your fellowship. Thank you for your presence. And may God bless you all. Amen and amen. What a wonderful God we have. What a session that we have with